Muvangore wa kurugoria sako ya mbere ya arimi kuma Kangai Mwea kaunti ya Kirinyaga arimi ni maukire vamwe kuringana na mwikariri giti wa sako eno ya bunge la wakulima. Uyu ni muvango wa arimi kunyitana vamwe makaigambia na gucoka gukombanira niguo gutwarithia na mbere urimi wao. Our SACCO will offer a range of services designed to meet the unique needs of farmers, including accessible loans at 15% per annum, secure savings options, and capacity building training. These services will empower farmers to invest in farms, improve livelihoods, and secure a promising future for farmers. Umberere arimi makoretwo makithie athara kumana na gutura uge uria ubatie niguo makavota kurima no riu mai vamwe ni makuvota kugea na uge urimire wao ni undu ni magukorwa makithomithua kwamba guteithia murimi wa nyanya na kuigithia ni muthomithagia ithomo ira cibati cia urimi icoke igena undu wa kumukombithia rira abatara magikenera muvango uyu maugite mai vamwe ni magukorwa na vinya urimire wao na nginya yakinya ni kwendia maketha mao. Riu ni turacokanirire turathondeka sako eno mukulima wothe ingire thiini wa sako eno tondu sako eno ina wathie tamu ithatu tuthia tamu mundu ari mai merigiri agakora thokora ni muthuku nyanya agacoka thi agatuika ucio wa kumira thiini wa urimi ucio ndagateraniriwa wanyita ni athie na ni orira riu woga kumbunge sako na wingirite kumbunge sako igoka igakobera mbeca ina mbeca cia ukobithia ugacoka mugunda na maribi mayo ni maraithi. Atongoria aria marekinyitie gongona ririri kuma mwena wa Mwea makiuga kuvitukira sako eno arimi ni makuvota kwererekia mambroka aria nio marare gicunje kinene kia mbia cia arimi na gutigirira murimi akithinika. Tujoini sako eria itu tondu ria mwanyitana vamwe no tuvote kwiyaragiriria wega tukavota kwendi indo citu wega twi vamwe ta sako rimwe ni murimaga indo no kwetha thoko igakorwo ni vinya muno na nikio turenda tunyitane na mwanyitana ni mukwamba mweverio boro wa brokers. Ngirivotera Inoro TV mbitagwa Miri Wanjiku wa Wanja.